Wakati wa ngoma lupali luimu luvele iti songi na kila msanii andilipanganianga pakulota umilo wake kenga luolo. Wakunkumanya luimu shani. Fecha a televisão para ter umas novidades, esteja inscrito. Imperador na Mukingi Tobixi badiva wasanii ambaye vatandile mwaka wa 2023 kuva mwaka ambaye wa vibe. Na luimu lwao lwa namwali luimu kengalo tayari vandishuti video na tudiona akula ku TikTok yake King Tobixi andiposti na ku YouTube yake Imperadori vandiposti brevemente. Tukumanyia wa kumchabiki wa blog Fecha televisão ukava na mawazo pishikizari ku YouTube os 3 Kids The Class Gang ulole di piada das Makonde. Na tukumanyia momo mboko biti andijela luimu lwake lwambi lumanyikana lina lya kutoboa lukupatikana ku YouTube. Unakatoke di novidadi wakati wako Makonde na di novidadi shimakonde dipagwite kibao subscribe blog Fecha televisão ivena mwako.